Sanibonani. Inkalo ngenkalo awungasho ngangena ngizokhuluma udaba all sensitive kakhulu ke namhlanje. Ngizokhuluma udaba all sensitive kakhulu. Ngizokhuluma ngoAyanda Msweli. Nalenyanga le ahamba nayo. Mina ke nje umsebenzi wami, mhlawumbe abantu konke efuna bayiqonde yena umsebenzi wami mina. Mina umsebenzi wami ukulapha abantu ngokwe-information, ngilapha abantu ngokomphefumulo, ngilapha abantu ngokwengqondo, ngilapha abantu ngokwenyama, ngilapha abantu ngokwedlozi, ngilapha abantu ngokaNkulunkulu, ngikhulula idalwa zabantu ezistakile ngenxa yamaphutha enziwe umuntu awaziyo nangawazi. Umsebenzi wami mina angisebenzi mina njengeimpatho ukuthi sekuzothiwa ngenyanga ke manje sengizofocus ekuthenini umuntu enenkinga ezinjalo mentally noma enenkinga ezinjalo psychologically ngilo ngithe ngiyakulapha. Akubona bonke abantu abafuna ukulashwa lemhlabeni. Abanye abantu okwabo, abanye abantu bafuna ukukhanselishwa kuphela. And akubona bonke abantu abafuna ukukhanselishwa. Abanye abantu kufuna abanike information. Kunenqwaba yabantu athi umuntu into zami ivaliwe esheqamba manga umuntu ushawa yini? Ushawa ukuthi umqondo wakhe ucabanga bese uyaphela. Yabo, omunye athi into zami uvaliwe ngoba watshelwa kanjalo ukuthi ngeke uphumelele ngoba wena uvaliwe. Wayithatha le nto wayifaka engqondweni. Yabo, so mina njengoba ngikhona ngifuna ukuqaqa lemqondo yabantu eboshiwe. Ngiphinde futhi ngiqaqe lemqondo yabantu okudlalwe ngayo. Mase ngilekelela abantu ezintweni bese zibanike ingcindezi ngoba bengenazi izimpendulo zazo. So mina owami umsebenzi ngilapha psychologically, ngilapha emotionally, ngilapha ngokwaka physically, ngilapha ngayo yonke indlela ngolwazi, ngilapha ngokunqoba ingqinamba, ngilapha ngokuhlonipha amadlozi enu, ngilapha ngokuhlonipha uNkulunkulu. So nje mina ngeke ngitshelwe impatho ukuthi angilaphe kanjani ngoba vele wonke umsebenzi okhona awukho umsebenzi ungakuthinta ukukhuluma. Ingakho ufica abanye abantu baze bajuke babe manzi bethi beyahlola bebheda into angayazi umuntu ekukhuluma into angayazi athi uyahlola sibothe uyayibhedela ke nje loyana. Ukhuluma into angayazi ethi kwaduka amasokisi kunento yakho kunegama elinjena kanti umuntu uyayiqagelela nje yabo. So mina ke lo game nje angifuni into mina exploit umuntu ngoba owami umsebenzi ukuvikela umuntu wena onyanya umfethu fokofa. And hayi ukuthi futhi ngizovikela abantu abanemali noma ngivikela abantu abangenamali kumina kuyafana. Lento yaka spiritual bafethu ayiyona insangu indaba spiritual. Ayihambi ngokusa, ayihambi ngokwemfundo because banase esikoleni bayazama ukufunda kuthiwa kwenziwa theology kwenziwani kodwa indaba spiritual nje i-challenge ngoba kunehambo oluqondene nohambo la ka spiritual. Ingakho kuthiwa kumina ngumafafo ke njengokuthi ngabani nginogwadobhadwa ayikhulu kufuka amakhanda ngidlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana zizodwa izibongo zami zixoxa indaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bese kuthiwa wathinta uBhaka udakwe yini bese iya-eda kuthiwe ngingqwele ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngothola lodwa likamentshisi okusho ukuthi ngeke ungizele ngobuso ngoba ngiyona inyoni futhi ngiyona impatha. Yabo, so nje ngifuna nawe mfethu lapho ukhona othi into zakho ivaliwe ake uyibuze kuqala ukuthi yini le ocapable ukuyenza. Othi mawuthi uyayenza bese ingesenzeki ngoba mina ngibona abantu abaningi mina athi umuntu into zami zivaliwe mina khinga ngiphumeleli mina khinga kunje kanti umuntu kusamele azi-equip yena ngolwazi kuqala. Omunye umuntu athi ngifuna ukuba nemali eningi bese umbuzo umbuzo oluthi uzoyenza kanjani imali eningi. Athi hayi ngifuna nje into ezongilethela imali izokuza ngayiphi iform leyo mali leyo because phela kuba khona indlela yokuthi izongena ngale ndlela imali ayikho imali evele iqatha ke phezulu kwendlu ayikho imali evele iqatha ke ezulwini ayikho leyo nto yonke imali iyasetshenzwa. Ingakho ngithi mina kulula ukusiza umuntu othi mina king ngokwengqondo khona ngokwamabhizinisi I'm business minded ngokwemfundo ngifunda ngokwethalente nginalo inkinga nginakho konke lokho kodwa into zamazenziki ubhekani lapha ubheka ukuthi yini lento evalile mase silwa nento evalile
akusizi sithi solo into evalile kumuntu kanti umuntu ayikho into evalile nje kulokhe nje ingqondo yakhe umuntu watshelwa yenye inyoni kwathi hayi wena abazali bakho wena bakulahla umncane so into zakhe ayisoze zalunga uzonda abazali umqondo usulokhile umqondo impilo yakho nje wena usuphilela ukublame abazali bakho kanti lento baba it's about you wena ongashintsha inhlalo yabazali wena ongashintsha ikhaya lakho wena ongashintsha isibongo sakho wena ongashintsha indlela abantu akade bekubuka ngayo bakubuke ngenye into kusasa wena you can always be in a position to make a difference wena lento it's about you. It's about you lento it's your own race mawube nenhlanhla bakuthatha abazali bakufundisa bakubeka esigabeni esithile inhlanhla yakho kodwa kubona bonke abantu abarish abazalwa abantu abanemali kodwa abantu barish ngenxa yokuba ma hard worker kwabo barish ngenxa yengqondo yabo mawubona futhi ukuthi uhamba ingqondo isale associate with yourself with those successful people rub your shoulders with those successful people. If you do so, definitely one day you are going to be successful as well because of course you are rubbing your shoulder with successful people. Yabona izona ndlela lezo ezezimpilo ibe ngcono awukwazi mfethu ukuhlala lapha emakhaya uyabona under privilege kodwa uthi ngifuna ukuba nemali vuka uzithathe ngizokhuluma ngendaba yezilwane ke namhlanje ngoba ngizwe no-Anda Msweli nayo sethi bekhuluma bathi indaba yezilwane kanti phela izilwane phela baba aziyonto okudlala yabo ngizokho indaba yezilwane ngoba ngizwile nje kuthiwa Anda Msweli nenyanga ahamba nayo baye komunye umuzi abahlushwa zizilwane khona cha into enhleke leyo makukhona abantu abasenkingeni mase beyalithola usizo noma kufika umuntu owillingi ukusiza so unfortunately iphuzile ukufika kumina ngangizobayalela ukuthi into enjalo yenziwa kanjani kwakuthi ngibhizi kakhulu ngomakhandakanda oil kakhulukazi lezi insuku sithi sine event enkulu kamakhandakanda ngeweekend mhla ka3 June ngibhizi kakhulu so ngifocuse nje kulabantu abeza la umqondo wami nje uglued in kulabantu abezala on the 3rd of June ukuthi yonke into yabo ayihambe ngendlela kodwa nje ngithema ngidlula ngayithela phezukodaba elithema ngilibheka ayila ngithinta amadoda ukuthi hawu madoda awubandla dudu kulowo mndeni bathi kulo yamndeni into engiyidonse nje emoyeni ngiyibone einkundleni zokuxhumana nami yabo ngase ngiyibamba khona ngayibheka ngendlela yami thiwa kunomndeni ngathi undodana wakhona wayekade enegubhu yabo so igubhu kanti uzoshona bese eshonile yasala into yakhe so into yakhe mayisisele seyilwa nabaphilayo udaba serious ke lolo yabo nje bekwathiwa umnikazi wento akasekho emhlabeni into yakhe seyisele isiyalwa into eserious ke leyo baba and into efika ibe buhlungu bathi abomndeni bathi igubhu lezi ezilwayo mina njengoKing Bhaka ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngiyabona ukuthi cha le ndodana ziningi izinto ekade izenza luningi uhambo eyaluhamba ithi yazama empilweni ithema izama yagcina ithatha izinto hayi lezi ezilapha egubhini zikhona into esegubhini kodwa into eyishaya umndeni azikho egubhini ngisho bangayithatha igubhu bayilahle lento umndeni okhala ngayo izoqhubeka ibe khona ngoba yindaba ngoba yinto eyalandwa yatshelwa ukuthi ikhaya lakho iyaphila yamenzela futhi imali ithema isimenzela imali undodana kanti uzongazigcina izingqinamba zakhona zikwajika zona futhi lezi zinto kwayizona ezimbulala layo undodana kanti imbulala vele ikhaya bekade selinani bese ingenile zahlala
uma kukhona osukayo kuleli khaya ethi uyofuna usizo somewhere lathi uyofuna khona usizo into abuya nayo uvela abuye nayo bese ilwa nalento ngoba lento yazi ukuthi kubo kwayo lana mawuphuma uthi uyofuna usizo shuthi ulanda impi uthi ayizolwa nempi elangaphakathi endlini lempi engaphakathi endlini inkulu lezi ilwane lezi kuthiwa zizokhishwa baba akuzona ilwane nje kushuba imimoya ilezi ilwane ezihamba ngeenyawo zinkulu yini ezenza zibe namandla ingoba sezichithe ngisho igazi lemndeni zachitha igazi lomnikazi wazo zazi ukuthi sekuphethe zona uma ngabe ufika uthi uzovesana uyithathe haya zithathwa kanjalo into ekulula ukuthi uyithathe into makuthiwa izothathwa yimina njengoKing Bhaka mayisiyangicaka mayisingicaka izolwa nami ngithi anginifundise abafethu letho ngoba nganitshela ngathi mina ngihambile ngibonile ngizenzile isiyangicaka mina izolwa nami mase ngifuna usizo uma sengifuna usizo mina mnikazi wayo kumele ngilithole usizo uma ngabe sengifuna usizo kodwa lento ingafuni ukuthi ngithole usizo izongibulala uma ngabe ihlulekile ukungibulala ngaze ngaba nenhlanhla ngalithola usizo ngabambisana nalomuntu ozosiza ngazi ngizijikele mina lezinto sokwazi ukuyikhipha kodwa before ngiyikhiphe kumele ngivume mina umuntu oyilandile awu madoda engabathinta abantu abazizinto la bekhona bayasho bathi awuye nansika inkosi yethu siyaziyo bayasho madoda abantu abale bekhona abangibukayo ziyasho inyanga zangampela sithi hayi nangu umuntu okhuluma kumele mina umuntu oyilandile lento kumele ngivume ngithi ngiyanidedela hambani mase ziyaphendula zona zithi usiqosha kanjani ngoba sikunikezile imali sinqobelile izitha zakho sikulwelile nabomndeni abangakufuni sikunikezile imoto mase ngithi mina inkinga yenu njengamanje asakwazi ukuxhumana ngoba into eniyifunayo angisakwazi ukuzenza hambani mase zithi zona ingqinamba yisho njalo bese yaqhamuka lezongisiza athi ayike mayingasho njalo ingqinamba bekani ingqinamba ke nina siyinqobe mase niyaphuma ke likhaya mase ziyabuza zona zithi sibanibani zikubuze ngegama zithi unesiqiniseko yini ukuthi uthi asihambe ngisho mina ngithi yebo nesiqiniseko hambana ngisanidingi zibuza kuze kubi kathathu zithi unesiqiniseko yini beke ngabani ngathi nesiqiniseko sekufuna kube khona indlela engizozikhipha ngayo ihlukeneke indlela khona indlela oyikhipha kuliwa khona indlela oyikhipha kuvunyelwana ukuthi phumani zibuza ukuthi mawuthi asiphume lana uthi asiyephi maningakazi badoda ukuthi ilwane zibuza leyo ukuthi mawuthi asiphume lana uthi asiyephi ngoba inyanga ayikwazi ukuvela ithathe ithi siyayithatha iyozenza ezayo ngoba indlela ezangena ngayo zinephunga lalo muzi ezikuona zinensila yabantu balekhaya abangasekho emhlabeni awukwazi ukuvela uyithathe uthi phumani izilwane ngenkathi wena uzinyukunya wenzela abantu balekhaya ukuthi ababe nengcindezi enkulu ukhumbuleke mina ukuthi mina umsebenzi wami ngilwela abantu ezinye zikwenza isilima ezinye kube ngathi zithulile kanti zisakhokha amandla baba ziyacupha zifuna ukubhonya abantu ngetroke mhlawumbe izithule for 3 months uthi hayi seyithulile la zizobuya khona baba wena wabona umuntu ethi sengibiyekile utshwala ngoba kuthiwa ngibiyeke avela abuye after 4 months esephuza ephindelela izilwane zisebenza kanjalo madoda ngeke ungithinte baba ngendaba yezilwane enye level leyo ngihambile ngibonile ngizenzile lazikhona ziyangizwa nezinye isemkhathini ziyangizwa nezinye isemgedeni ziyangizwa ezinye isemahlathini ziyangizwa ezinye iganga lapha emathuneni ziyangizwa ezinye iginqa imoto emgwaqweni ziyangizwa njengoba ngikhuluma ziyangizwa ezinye isebenzayo ezihlele egodlweni zabantu ziyangizwa khuluma mina manje
angikhulumi ke nomuntu onormal manje ngikhuluma nazo ngqo ilwane ngithi ngeke baba sezinqabile kumnikazi wazo ukuphuma ngoba vele nomnikazi wazo ushone engasayifuni ngokuthi ubengasayifuni zavele zambulala ukuthi ngeyiphuma ngenkathi zimbulala zathola amandla njengoba ithola amandla mase qhamuka umuntu ofana noAyanda Msweli athi siyokhipha ilwane eAyanda baba uyabona uNkulunkulu baba ukuphe ikhono elikhulu baba lokwazi ukukhathalela isizwe Ayanda Msweli mfethu ngiyakuvuma uyazi mina ngwakhuluma amanga kodwa leli khono leli uNkulunkulu akuphela lona baba mawusungena egabeni zelwane mnganami I can smell a danger to you mawusungena endabeni zezilwane ezilazi khona I can smell a danger baba kubalulekile umuntu ofuna usizo alithola usizo othi uzosiza akaye yena lapho ungabusayo wena Msweli angithi uyano inyanga wena masebethaba umndeni sifuna usizo identifier bese uthi inyanga shona khona ungabusaya wena Msweli baba esinye isigaba lesi muyeka hambe yedwa ngoba sisadinga thina ngendlela okwazi ukukhuluma ngawo nabantu ngendlela wena Ayanda Msweli usizo ngawo kubantu sisadinga asifuni ukuthi kuthi mangabe seyilwa impi mayisiyilwa kanti silitholile iphunga lakho wena njengomuntu okhathalela umphakathi right impela okwesibili niyabona ke mase nibizwe lo muzi wathi hayike kulungile enzani noma yini ningayisho lento ethi sesongena door to door sambe sibheke igubhu sokwenza ioperation mbulala isigubhu ekuthiwa ilula leyo nto ngabe kade ngayisho baba ngoba njengoba kunalezi izigubhu ningasithathi kancane lesigubhu ngoba inyoni mayikhipha isigubhu iqola umuntu ngaso ikhona into athi phazisa ngayo esigubhini ayikhiphi inyoni isigubhu ingafakanga lutho zifaka izikhumba zenyoka ezishisiwe zifaka inhlabathi yamathuna zenza shongo phela nazi inyoni lezi ziyinyoni kodwa phela baba ezikuwona lo mkhakha lo ka spiritual eziyaziyo imkhuba yakhona zenza imikhuba mase ifaka lesigubhini umehluko lesigubhu nikwa sona asiko kwenza lento ekuthiwa siyenze ukucebisa kodwa futhi uma singesicebise akusho ukuthi ayikho into ephakathi lento ephakathi izolwa mostly bafaka ama body parts ezilwane ngake ngabezwa abanye bekhuluma ngisho nangawo umuntu ama body parts kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kowo muntu kodwa bafaka ama body parts ezilwane amanye seshisiwe ingakho mabekunika lento bayaye bathi ofika uyihlabela igazi ngoba uunderstand ukuthi khona into asuke ifakile ngenhloso yokuthi ufuna kube khona umehluko wenzakalayo kanti lento ayifakile ayinayo communication nawe sithathayo ngenikwazi ukucommunicate ayinawo ngisho communication naye ingakho yena aze asebenzisa ingqondo ukurobha wena imali wena mawusuthatha lento kanti lento ithathayo umfethu inenhlabathi yamathuna inama body parts ezilwane inetaptap zezilwane inani ihlanganisa izinto eziningi ifakwa inaliti enye ifakwa imali ezimnyama nezimhlophe phakathi enye yakhiwe yaba nekhanjana engathi kaPopeye oyinyoko yini ikhombisa ukuthi kunama spirit ekumele ahambe nalento uyathatha wena ayafika spirit enzani awazi azokwenzani ngoba lento oyifuna awakwazi ukuyenza enzani aselala nezingane enzani alimaza imoto enzani ahluphekisa enzani ngoba yini kuthatha inhlabathi yethuna lomuntu inhlabathi yethuna lomuntu bebethi bayamvusa ethuneni umvusa kanjani umuntu ongene wakini so umuntu manje lenhlabathi yakhe ufuna abantu bakubo wenzani manje uselwa la endlini kwena ila ngena khona mina ngithi mina ngivikela abantu njengoba lento ke ilwa ngeke baba uvele uye emzini womuntu uthi ya imini inyanga la khiphani igubhu bese uvele mfethu uyahlafaza gcwala ngiyakufakela baba nakanye bazobhubha abantu ngaphandle ngizwile nje kuthiwa bacabanga ukwenza operation bulala isigubhu baba ngicela ngingahlonye kuswana nalento le yokuthi
asikho isigubhu sika 1 million sika 3 million vele usigujana lapho wena manga kuhlaza vele usigujana vele asikho isigubhu sama million nje sasiyidlalela nje impatha nje ibhedela impatha ibhedela akho isigubhu vese sama million kodwa futhi nesika 100,000 asikho angimfuna umuntu ozothi asikho ese million asho engathi sikhona sika 500,000 nasa asikho baba asikho futhi nesika 100,000 asikho futhi nesika 50. So angifuni nasekuqale ngangikhuziye le ndaba ngathi angashiya ukuthi asikho ese million ngoba naye bethi million ethi 3 million uzithagethela ukubhonya lezo nyoni eziwetha lapho wena mawuthi sakho 100,000 uyithakathela ukuqopha inyoni eziwetha 100,000 mawuthi sika 50,000 uyithakathela inyoni eziwetha 50,000 zonke se million sika 50,000 sika 100,000 sika 6 million fuse gani asikho vesa yonke lento fuse gani baba gcwala yabo kodwa ukuthi asikho leli bhathanathi njengoba ethatha isikhathi elakha ethatha isikhathi elipenda ethatha isikhathi efaka into zokukusabisa phakathi lezi zinto ayifakayo ziyavuka ke baba njengitshela base baphahluka abantu athi umuntu hayi uyahamba uye emathuneni ufike uvusa umuntu for the fact ukuthi wazi ukuthi contact uye emathuneni shothi usuku uzama ukuyothwebula umuntu ukuthwebula kuyahlupha baba ngoba ukuthwebula umuntu kuyiprocess ende ngoba uma umthwebula ngokwenhlabathi nangokwethuna usuku usumthwebula njengomoya akufani nokumthwebula lokhu kokuthi alimale afaka isipikili la into eziwu2 ezahlukene isilwane esakhiwe ngokufaka isipikili nesilwane esithwetshulwe ngokwethuna nesilwane ekube neaccident kwafa umuntu nesilwane umuntu avele wasakazeka phansi washona izilwane ezahlukahlukene esikhulu nesiyingozi ileso sifaka isipikili la lo cocaine lo nyakazayo ileso siyingozi njengoba ngithi mina ngilwela abantu baba ngibalwela kuma level angafani ahlukahlukene so mina esami isinxuso ukuthi uAyanda Msweli nalenyanga ahamba nayo abazama ukusiza lo mndeni osukhulumile nabo kodwa uAyanda ngathi angahlehle ukuze angagaxile ezintweni eziningi ngiyazazi izilwane zisebenza kanjani ahlehle uAyanda bese iyasala ke le mayisala mayithatha izozenzana ngoba ngeke uthathe izilwane bese uthi hayi ngoyifaka emanzini nje akuzona zonke izilwane ezihlala emanzini khohlwa baba uyabona nje umuntu bethi ngizozithatha izilwane ngifake emanzini amanga leso ezinye izihlala emanzini izilwane khohlwa mawuyikhipha endlini izilwane kuyaphoqa ukuthi hamba uyizamela umgede la uzozibeka khona ngoba yindaba sezijwayele indawo enengoqo la izofika ihlale khona kwazi uyikhipha nje ukuthi ukufaka emanzini akuzona ezamanzi emanzini nathi asifune izilwane ezilahle emanzini ngoba khona amadlozi ethu asebenza ngamanzi so nathi nje siyavala mawuthi ulahla into emanzini siyenze ingalahleki leyonto uthi uyilahle emanzini nje sezingalahleki emanzini kuvumeleke only if uyoshaya ngomqondo uyogeza uyabona uyogeza ke uzophatha inkukhu emhlophe nenkukhu emnyama nekhandlela no2 rand siyazi ukuthi uyosishaya ngomqondo isilwane hayi ukuthi uyosibeka emanzini uyosishaya ngomqondo ngenkathi ukubulala inkukhu emnyama sijabula sigijime sicathi siya kulokha yabona ngoba siyibona imnyama vele into emnyama nje isuke yibhadi kanti uyasebenza mawusubuya sewushaya emhlophe uyabona sithi hayibo nansi emhlophe usuyageza emanzini masiphuba ngapha sithi siyakujaha emanzini silandela umfulu uyehla asakutholi wena uphume wabheka phezulu wangabheka emuva siyabuya sizele kade ukhona sesiyahlala sesilinda umuntu ozofika ezodlula sesingena kuyena asihlale emanzini permanent amanzi siwafuna ehlanzekile ayikho into ehlala emanzini permanent lezi zilwane ezilahlwe emanzini zingena kubantu abadlula lapho bengabe ngakini kunomfula egezwa khona kulahla izilwane abantu abaseduzane nalowo mfula bazoba nezingqinamba ezingasuka umphansi umuntu mawumbone ezolahla isilwane ngakini unelungelo lokumcela utshela inkosi utshela induna utshela ikhansela uthi lento azoyilahla izosala le ndaweni mayisihlu phabani umuntu nomuntu wakayolahla isilwane emkhosheni wangakubo hayi emkhosheni wangakini obagada abantu abalahla izilwane bayilahla kweminye imkhosho uyawushiyo wangakubo aye komunye umkhosho ngoba itayilahlayo ufuna ihlupha abantu bangalapha kanti mina akho bantu engizovuma bahlushwe izilwane ezilahlwa abantu ngoba sezibaxakile so into engishoyo ukuthi Ayanda Msweli lapho ukhona mfowethu
Phinda kahle uyitshela inyanga yakho lo hamba nayo, utshela Queen bakukhulumile manje. Ningasithathi isinqumo sokungena emzini yabantu nithi niyohlafaza igubhu baba. Uma nenza leyonto kobe nidayisa lo suke esithathile ngoba uzosihlafaza wena bese uyahamba. Kodwa lento le ebile esigubhini izosala ilwe nalo. Indlela yokulahla isigubhu kumele kube umuntu owasithatha ozosala athi angisakufuni, asiphike athi vela nkakaze mina ngikufune wena, mina nganginenkinga nje ngangafunile nina, yabo. Futhi nakhona masubona ukuthi izinto zakho zishona phansi ngoba unesigubhu, uyasala isigubhu. Uma ngabe sewusalile isigubhu baba, lo let's say mina ngiyakudirector ngoba nje ngishaya igubhu nje ngithi ayikho, ngiyazi futhi izaliwa kanjani. Kodwa ngeke ungifice ngithi ngemzini nomuntu ngiyobulala igubhu ngoba ngiyabaqhatha abantu bakubo nale lento sesigubhini. Ngoba ngisho makuthiwa bunika isidididi, uyacabanga inyanga mayisizwa kade kunikezile ibhathanathi layo ifake inhlabathi yamathuna izwa kuthiwa vele walibulala, automatically leyo nyanga isiyalwa nawe. Idlozi laleyo nyanga eligangisayo automatically seliyalwa nawe, uyabo. Sekumele ube nomuntu ostrong ozokuprotect. Futhi ayikho lento ethi mawukhipha isilwane namhlanje uzozubone after 5 days siphumile, ayikho lento. Mawusikhipha namhlanje isilwane kumele siphume namhlanje. Ngizwileke inyanga kalokuzana ka Ayanda Msweliki ithi hayi phela kuyenzeka mawusikhipha isilwane singaqale siphume silinde 3 days. Beke sangaphuma ukhona. So phuma kanjani ungasekho? Ngoba phela mawusithatha uthi uhamba naso phela. Kufuna basale bashaya umoya ngemuva. Mase ngithe mina siyazikhipha ilwane namhlanje. Funa namhlanje ube nobusuku baba ulale like a baby. Hayi ukuthi kade ngizokhipha kodwa still ziyafika lezi zinto zilwa nawe. Mazilwa nawe zibuya sezilwa impi ephindaphindekile bafethu lani ikhona emakhaya. Angifuni nani nina bafethu enazithatha izigubhu bafethu, inina ekufune uthi angisasifuni lesigubhu. Uyabona mawuthi awusasifuni lesigubhu mfethu ngitshele ngcono ungalwi futhi nalomuntu ayekade kunikezile. Ungalwi nalowo muntu loyo. Ngaphandle mawukuthi ngampela umuntu ekade kunikezile uyabona ukuthi wakuhlaba 200,000 waye kwenza inyoni, thatha lesigubhu uyoshiya kwakhe. Shiye kwakhe uthi hayi ngisibuyisile, noma ngisho umakoti mawumthathile nizothandana nihlanda wonke mayexaka mthatha umshiye kubo. Kodwa ongalwi naye umakoti ukwakho nomukini. Ngoba ngatholwa nayo kuzokwenzeka udlule itempo ugcina umbeka isandla bese kuba i-downfall yakho leyo, bese kubopha nametshela abantu bakubo. Uma ngabe xaka umakoti wakho muthathe umphindisele la wamthatha khona kubo, imgilingwana kayenze kubo nesigubhu ngokunjalo. Bangabe sixaka iba nesibindi sale angisakufuni kanje bese uyasithatha usisaphi, usisa lo wasithatha khona. Akuphoqelekile ukuthi ungaze ukhulume naye lo wakunika, ungafika ushiye esangweni nje khona. Ushiye esangweni. Mawushiye esangweni ushiya ekhaya. Ngeke lento eziphakathi zikubuza ukuthi uthasihlalephi, uthasenze njani, uyishiya kubo nje. Uyishiya kubo nje. Kancane nizongiqonda ukuthi ngubani. Nizongiqonda ukuthi ngubani. Ngeke baba uwenze udot to door baba uthinta izilwane. Ngeke wenze udot to door uthinta izilwane. Abantu bakulowo mndeni uyabagaxelisa. Kodwa umndeni masuyibizele wona ekhona umnikazi wezilwane, kumele kube uyena umnikazi ophambili. Uma zingakambulali maningi ama chances ukuthi angazikhipha ziphume. Kodwa mase zimbulalile baba sezazi ukuthi izona eziphethe ngoba vele sezidalile inombolo yomuqobofu sezidalile.
Ngeke baba uthi sewunqobile wasusa lo muntu owayekulethile wathatha amandla akhe namthwebula namenza nina naye wajika waba kule team yenu ngoba phela bese efile umuntu kunezilwane ziyamthwebula ngeke ubulawe izilwane zikuyeke maze kubulala izilwane ziyakuthwebula mase zikuthwebulile nawe uba ingxenye yazo uthola ukuthi ikhaya lakini selibhuqabhuqa wena umuntu wakhona ngoba sezikuthwebulile mase kuthi uzothathwa uyaqonda lothathayo ukuthi lo muntu washona zamthwebula izilwane kade eyilandile mawufuna ukungifonela 0798130260 uyabona mfethu ayikho inyanga engaqhamuka nenye version lento engiyishoyo ngoba lento engiyishoyo ngenzela ngisiza abantu mina angiphushi fame la mina wena onyanya ufokofa umfana vele umsebenzi wami yilo engikwenzayo mina Sebenzi wami lo ngwenzayo wokulapha abantu psychologically wokufundisa abantu ngokuhambela ka spiritually lokulwela abantu ngomakhanda khanda lokubanqobela siphinde sijabule siphinde celebrate njengoba sobe celebrate nje ngeweekend sobe celebrate ngeweekend sobe singadlali uzobona ngani cha celebrate uzobabona abaculi abazobe bekhona uzozibona inyama ezobidliwa uzozibona into ezobe zenzeka sobe si celebrate ngeweekend Senzani silwela abantu ngeweekend senzani sidweba umuga ukuthi emzini wakho asifuni ngene into eyizilwane emzini wakho nawe ungayifaki kholela abantu bakini abayidlozi lakho kholela uNkulunkulu ungafaki izinto eziyingozi ngaphakathi ngoba uma uyifakile liyashintsha ikhaya zilidle zithi helazo ziyalidla zithi hayilalela Sekumuzi wethu li kusho ababizilwane zicindezela izingane zenza izingane idomu ziqhathe nendoda yakho zikuphayizise zikubhekiselena ziqede imali ziqhathe nabantu emsebenzini zibuye ilale nawe mase ilala nawe ayisayifuni indoda sezibothi wena umfazi wazo ubaba lekhaya uyomncisha ikuku noma kungasafanele Tshela mina ukhe ngibhaka uthanda mfethu uyangidinga la ukhona Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngothololodo likamentshisi ngisho iTruth angihamla ngifika ensimini bathi uqama uxakile kade kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunokugwadobhadwa ayikhulule kumfuka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elisithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje yabona umuntu bengabe ilandile into baba kwakuyena esaphila baba kunzima ukuthi athi angisayifuni hayi into enzima kuleyo baba welande wena uthatha isinqumo phindwe sijika baba thatha isinqumo sijike weyilanda into iyafika into iyaphila egcekeni lakho iyadidizela ingena endlini ingena emakamelweni ingena enganeni usuyavuka wena uthi awusayifuni uvela uyasho nje ulanda umuntu othi ngizoyilahla emanzini la madlozi ephila khona uthi yolahla izilwane emanzini sizovuma thina uthi khona ilahlayo siyabotha yikho lotho thina xwala ngakufakela baba siyabotha yikho lotho thina lento engikunika yona lento mfana imfundiso lento is not about running a business ngoba khona iproblem abanayo abantu bacabanga ukuthi bengabuyinyanga you are running a very good and successful business baba it's not true yes imali uzoyithola kodwa the most important thing ukunikeza abantu ulwazi abalidingayo ukunika abantu ukuthi abayivikele kanjani bona bese emakhaya uqinisekisa ukuthi ubeka abantu phambili bese ubeka ukufuna imali ngemuva beka abantu phambili njengoba mina ngikhuluma kanje baningi abantu lebe khona lento engiyikhulumayo abazipracticeayo mahala bane information mahala bayayipractice ngibatshelile sebeyathandaza ngo12 bayavuka ekseni uyabona bayayenza lento and bayaphila futhi ngiphilisa abantu mahala mina ngale information yami mina ngidedela information Oza kwethu abazinyanga abangasho ukuthi nginamanga kodwa bathini bathi King Bhaka into eyikhulumayo iyasilimaza ngoba ngikhuluma iqiniso umehluko iqiniso okungamele likhulunye ngoba kumele licindezele umuntu ukuze kuzuza inyanga
kumele kucindezele ngisho abaprofeti bathi ayike ngibhaka uyabona umuntu eyikhuluma uziyasilimaza ebhizinisini mfethu kungcono ukulimale wena mase kuphila abantu abaningi anginendaba mina makuzolimala inyoni eyi1 kodwa kusizakala inqwaba yabantu uyabo anginendaba mina mfethu yabo kodwa abantu beqiniso nabantu ngempela mfethu abaziyo ukuthi yini ukuxakeka ufuna usizo uthembile bayangisupporta la abantu kade bedlala abantu bayangisupporta abantu abanedlozi elikhulumayo bayangisupporta lana bese kuzothi umuntu okuyena vele oexploit abantu ubone ngathi mina ngirong ngoba ngikhuluma izinto engafanele ngiyikhulume hayi babalalela lana mina wena umsebenzi wami lo ukuthi mina ngiqwashisa abantu kungcono ukuphila abantu abaningi mase kukhala wena ocabanga ukuthi wena uzophiliswa yinkinga zabantu hayi khohlwa baba cwala ngiyakufakela ndoda ayina kanye baba ngeke baba khona mina hayi ngiyakutshela mina mfethu mawunyanya into emnandi ngami ukuthi hayi mhlambe ukukhuluma ngisazokhuluma kakhulu kusencane lokubaba ngoba ngikuma level angafani ngisazo upgrade ngikhuluma okunye umehluko angifuni ukukhuluma ilanguage enkulu ozogcina ungasangi understand kodwa ingithintile le ngoba ngidabukela umsweli la ngidabukela uAyanda Msweli ngoba ngiyayazi inhliziyo yakhe nomnene bakhe ukuthi uya ngishe endlini edilikayo athi abantu abasizwe aye ngishe emotweni athi abantu abagada ingozi ungahambi ngalana sekunengozi ohamba uyobheka lena aye kwabanye athi umuntu ngarisho sibanibana yekuyena afuna ubulungiswa kodwa uyabona kokuyilwane baba kufani nokunye okuyilwane hayi ilwane baba izinto esezafa lezi ababa othi uhleli nayo ubungayiboni ngithi nje mina kodwa ngoba ulayithile kuzongizwa kumsweli ulayithile ngenhlanhla futhi uyangazi uzongizwa futhi uzongizwa kangcono ukuthi ngifuna ukuthini kuyena yabo konke engifuna ukisho kodwa uzongizwa umsweli le khona ngoba le video vele izofika kuyena uzongizwa ake ngivume umsweli mina wake wangisupporta kukubi before ngeke ngamvulela ulayini mangithi baba nakho kunjela ngeke uyazi futhi ungazi kangcono angabhala incwadi umsweli ngami ngazi kangcono umsweli mina angabhala incwadi ibona abantu abangazi engeke ngivume nginampela ngibonga ukuthi hayi yabona la yabo nje mase kuthiwa usuye emzini abantu kube ngazi ukuthiwe operation bulala isigubhu hayi ngayenzi baba ngoba mina ngiyazazi lezi inyoni zakhe igubhu hayi ukuthi bakunika empty bayapatanisa bandla bafaka kanye bafake wenzela wena ukubona konke ayifakile afake afika ama spirit afika avuke lapho abanye bafaka ngisho ikhumba zenyoka zinjalo yabo sivuka ispirit senyoka abanye bayinhlabani zamathuna abanye ukuthi abanye bayafaka nje mfethu abanye baye entabeni afike emgedeni athatha inhlabathi yakhona emgedeni azofaka la uyabona mbomuya bayafaka kanti into ayifakayo ayidalelwe lento athi izokwenzeka kuwena it's for something else into ukuthi kusabise nje mawuzoyifaka uyifake masuyijikijela emzini ongawufuniki uphahlazeke khona ke lento kuzophahlazeka konke lo mndeni makuthiwa kuzobula isigubhu hayi ngeke kuzofa abantu balekhaya bafethu ngomgqibelo sonke sobe siphelele lamhla ka3 June kobe kumnandi kunsheya zonke indlela ziza khona namhlanje ngo9 ngizobe ngikhuluma nje groupini kamakhandakhanda lapha ku WhatsApp ngizobe ngicacisa kabanzi ukuthi yini elendelekile koba njani ama parking ami kanjani yonke into ukuthi koqedwa ngasikhathi sini kuzokwenzakalani ngasikhathi sini yisini ngasikhathi sini ngizocacisa ngabo 9 lapha egroupini kamakhandakhanda ku WhatsApp baba yini kakhulu ngiyanithanda bafowethu ngiyohlala nginilwela ngiyohlala nginivikela wena onyanyayo ofokofo ndoda la ukhona uyalazi udaba ukuthi vele uyinyoni uyabona wena ogcwala ngami nami ngiyakuthanda mfethu more than before ngikuthanda ure wena ongithandayo I love you ngothando lwaka love baba yini